Mukrum Zari Don Ingrid Manu Hunani, a 360-degree analysis of news and events. Ngasi Manu Hunagi panelisting Han Muktat interest of Jage. Joining us tonight on Manu Huna Handakta, how Kiba September Gitari Kuntareta, Fonkiba Ngariba, Kogi, Chehi Amada Marira Fonga, the quarterly magazine, Kogi, any scholars Northeast ki student, the focus of magazine, any scholar Hyper magazine Sigi, editor, Oja, RK. Nimaini, Ojani Mai Batanokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Adugani Subataling Central Liberi Extreme Writer, Larika Sibu Pongiriba publisher, Any Brothers Entertainment Private Limited Ki Director Nelson Elangbamni, Oja Nelson Pusutaram Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Thank you. Adoja Ngasigi topics Maruina Kogi magazines, any scholars have a magazine Sigi Matangda Ojareja. Adoha Han, the first question is Adalakchagi. Any scholar gi Pandam se kaino karam haina ideas ozana ai gismana student northeast ki oiba students in the focus oiba chahi amada mari rak phongbu yaba magazine ama puthok ki haibagi wakhan je ozara komai lakpi khibage aduga sigi kana basi objective se kari oidu magazine si masigi initiative ti akhoi Nelson na ayamba lorakpani the whole idea de akhoi gi hojiki leiriba information si achuki madik chawre aduna akhoi gi school curriculum da information mayam si darkar leba mayam si piba ngamdaba ado masi akhoi gi kanagani certain values ko educative oibasi akhoi gi angang sing da syllabus da yaudaba yaurago so ozana ka hen emphasis pi da prakha da ka important oidi haiba but future life skill da yam darkar leba masi gi area sing ji when emphasize toraga angang sing from the age of 10 to 20 haijabani masida leirba angang sing sina learn tonaba adagi khoi mathematics ta khoi emphasize tawjai kana mathematics is found to be a very difficult subject angang sing na khoi manipur si matama da mathematics si yamna heiba chhatra lei na torame de hoji mathematics da khoi ki tamino bhawa khoi higher level da lairak ta ba adugi do khoi ki it's a enjoyable subject, it can be learned by anybody haiba madugi da tor khoi da certain aspects haijabatare certain value system akhoi heritage is the science and technology ki laiba anoba fonga iba mayam history ki northeast ki particularly manipur emphasize tawba the culture ki luxury ba mayam si toraga de angang singna hinna ba quiz ki kari ki khara hapcharaga akoina magazine si akoina puthok jabani main masigi de ai ngasai jo haije ki akhoi Nelson na yamba honaraga tawbani magi vision nama ada ai jo ai ki thabuk to om dai gam si chana dana madu ai yauge na torga madu da yaubani aduga khoi dagi laibo fabana khoi ta to bigra ba oja sing mayam ma khoi gi aiga Nandiram aiga Tomba oja Jenta adagi khoi oja design physics ki de hoji serving the lady si khoi gi professor Andrew Kumar adagi Langma Vijay Kumar adagi assistant professor khoi gi sports ki da Maibum Chorjet adagi khoi career gi specialist Anuradha Wainam si moi expert panel da moi yawi bani we are going to add some more upon the expert khara so koi option jaraga the he na inclusive over northeast ki the so koi khara kana koi gi whole idea the magazine si Manipur dang akta confined to ba masi if possible in koi gi vision the pan India gi oiba ya ba so that koi gi northeast ki si koi hujiki the mainland India da misunderstand tawriba khangdriba mayam si akhoi gi si pa pi ba matam da khare hena Manipur amasung northeast si khanghan ba ada madi idea da so khoi lejari okay madu gi wakhalon da koina magazine si putok sab okay hojiki ahan by phase wena di koi northeast ke state sing sibu cater to ba haibagi objective lebire do amathang question si oja Nelson da lakchage oja nimaina takpi khibada su sigi magazine gi project se oja Nelson gi कहता है idea ने बेहतर ideation से original idea से उजान से नेटवर्क पर है तो कमाई ना तो की बनो करी वकन दे इस मैगजीन में पुथोके अदुगा सात्र सिंह से माहिरो सिंह से तकाना बपी की है वकन से कमाई लाखी अखोई ना सुम लाइक तम मगा मपान दे चलेगो आई सुसा मपान दे खरा तुम जरूर है ये हलक पछी दा अखोई मैगजीन से याम फांगिया सुम दे but you don't get much good magazine in Manipur education magazine essas ko adu kya phang da bai tare aduna when akhoi 10 book tang ko su magazine sum se pa ge have wisdom was one of the top and like
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯋꯤ ꯍꯦꯚ ꯇꯤꯡꯀꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯅꯣꯠ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯐ ꯌꯨ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯌꯨ ꯒꯦꯠ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯐ scientific web reporters, science reporters, you have knowledge, you have so many good quality ko. Yam lay bhai tar. We are just trying akhoi sum try tawjabani and akhoi idea akhoi na pamjari di ngasagi notice we don't want to concentrate on the whole universe basically because we can't do that right now. So akhoi di notice to concentrate tawga notice to akhoi indigenous knowledge hai badi akhoi si yumsaron hai for example which is existing right now. Manipur is exist or it is existing. It is not. Is fading away. Fading away. Sigi knowledge me am. Akhoi ki thai na koi pomok pada we use a leaf. Akhoi shin rami we never go to dispensary whatever. Adu ki kanaba me am do akhoi jing mangjal le ba yam. Aduna life is so gahani automation this lag pai tare ko. Adu ki indigenous knowledge me am je koi na like the hapsa ba ko. Aduga aina thaza badi not only in Manipur. Northeast ki part khudi musu le maning khali ko. We have so many communities, big community, big notice ko. So koi na sigi le even knowledge me am je मैं यहाँ से educate तो because अखोई की अंगाई सिंह जी दे यहाँ पे exam की तो मुत्ता they are very busy marks ही कमें फंगा दे ना they are very busy on the textbooks basically so अदमाइन हम सब खीबी ना सोम दले वो knowledge में हम लोग कॉबम लाएगा अदुगी पोट तो कोई नहीं मेंशन मंग नंबर ड्राई ना को which are not in the syllabus को याद हो मैं तो मेंशन मंग नंबर ड्राई ना को concise होने कितने magazine की form पे तो not as in the journal form पे तो ना तब कोई की picture का या हॉल कितने attractive होने बाय तारे को तो उन पुतुक से बने तारे okay अतो कोई मरोई ना सिगी magazine से ना attract हो गदोरी बन तरह का focus तोरी बा कोई की age group ना तरह का कोई की standard है तारे class की category से कराई वो एक गदोरी बनो अतो का कमाई ना कर्म है ना कोई की mahiro singsi suma magazine pa abajda reading magazine and newspaper sida maruina sigi magazine se pana bidam ta student se komaina attract ogdori attract akoina chahi gi haita di from as yamuni man as a given is 10 years 5th standard tagi ko akoina iba akoina we are trying to go iba articles me am simple english to ko where 5th standard can understand even the graduate level can also understand ko so man graduate low boki level hai tare 20 boki years hai 10 to 20 years ki group se kun target to not as a research paper okay kano to din na sa de aduga ngasagi attract kamaina tongni haba ka de ngasagi koi indigenous knowledge is one of the thing this will attract the youth of Manipur for example likewise akoigi culture akoigi culture su mangsal lokpa mangsal le habadin na sa de but begum su akoigi sum we are going distance ko akoigi la fupo me am je sum ko reflect to bhatare life de ko adu na kitang correlate to akoigi isa go juba culture aduga indigenous knowledge me am sida so khara nakshan nabagi bridge ama have tar thong ama sabagu mane right so the ngasai student amana if he knows what is Manipur or I say Manipur or I know Manipur se mun kang tar ga de if I go out of Manipur even in Delhi or even in outside India ko adum line fest where I come from have to ngang bungam jeni shana ko adu akui adugum de kui syllabus de yaw nat tamina ngasi bu the fest of adu I am fest of jeni sam isha magna ko aduna ai isha han popo kan so tha ta tung tun jis ko ngam jagi de because lapna kre YouTube to phang de nothing is there for example ko so distance so admain to na si myam gi ai ma paling adena wa gi bena ko to myam de sum ai sum relate to jab ne tare in terms of market ko it's a big market basically and it's a vacuum never late be si pot se and why not we do it have gi concept ngo thro ko ne ta ado ja si matang sita oja ni mai dum la che oja sigi akogi lyric ta yauri ba kogi knowledge na traga content sigi wang ma da extra kogi indigenous oi ba na traga koina ketang thap to na thama ba to pa interdisciplinary subject mayam gi knowledge mayam se pi no gidam ta magazine se kogi chahi ma da ahum lak puthokpagi mari quarterly journal ona puthokpagi magazine ona puthokpagi mong da leri se tha hum kanaraga matam thamil ja kogi sumba educational oiba content puthokpase matam yam changbagi ra kari no ja mat haidi khoi tha gi ona puthokta bida tha mari tha ahum lerga puthokpagi masi akhoi ibino mi gi limitation leiba akhoi north east da masi gi se akhoi difficult lei ya topa journal amada so ai involved tawre do akhoi difficult way dagi sigi sina akhoi research paper na taba ana angang gi understand tawna ba dagi khara pictorial khara yahan ba maduna traga di yadam nina akoina hojik target tawjari basi khara
ꯆꯍꯤꯁꯦ 10ꯒꯤ ꯕꯦꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯇꯩꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯕ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5, 6 ꯇꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯐꯣꯇꯣ ꯂꯥꯏꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯟꯊꯂꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯐꯣꯁꯤꯁꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯤꯌꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯏꯐ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯥꯡꯉꯒ first 2-3 years, yes, we can do with negative profit tauba yai, but long run if we want to sustain the magazine, break even break even the minimum break even da kar lai adagi akoi gi thabak to biri bangang leriba mayam si mogi salary adagi wages pi da ya de adu mayam do koi consider to da ya da ba akoi gi magazine si akoina ISSN ju logjai adagi RNI gi registration number ji logjabani ani akoi pakka formal akoi gi magazine amo oina akoi putok jabani akoi gi efforts se ani maduna traga de akoi mapan da yon ba kan da limitation lay akoi hojik mapan da Guwahati da akoi gi stockist ama thamakan amagi through da akoi atai north state da akoi thari akoi gi journal sida su magazine sida su akoi handaksi Mizoram gi Wasaram gi article ama akoi gi magi pung gi drum gi ama akoi hapjeri smaidon akoi atai state sing sigi sisu akoi chalaga dagi akoi gi chinggi su Manipur gi Tangkhul gi Dr. Ringkahau gi ama akoi dum hapjeri and akoi gi si potpourri of information haijab da akoi gi magazine se adu ne koina tawjeribs okay hojik phau gi di oina akoi gi chahi amada koi mari rak puthopagi plans ja tha hum gi gap ta quarterly magazine on putholi adubu maybe in the long run akoi gi tha khudingi puthokpa yabagi mong da suleri matang soiste prem lojage break ki matung da how to subscribe this particular magazine sigi magazine se karam na phangada gi aduga sigi circulation and distribution ko mai to no karam na micham amana natraga mahiroi amana karam na hairiba magazine si karai dagi karam na phangada gi habida su khana jage break to yam to hanjar ke impact ne suming taroni